Emizano y'amahanga ga Africa nebura y'ebiro bice kutandika okwezi kwa kashatu omu Rurembo Accra omu ihanga rya Ghana. Emizano y'omwaka ogu n'ey'omurundi gwa 13 kandi Uganda ha murundi ogu neija kutwara tiimu ezirazaana omu mizano 13 otiiremu na handball. Omuzano gwa handball Uganda neija kujwekerwa tiimu emwe ey'abakazi eya Paro Cranes. Twatandika okwetegeka nga nnaku z'omwezi 8 February era mudu nnungi nnyo, abaana bali very competitive. Training bagikolera ddala bulungi, olaba nga kye bakola bakyagala era naffe ng'abatendesi kituwa amaanyi ne tulaba nti kye tubatendeka kivaayo. Abazaana 20 ba tiimu egi nibo bari aha kutendekwa okwokurarayo aho omutendeki arikwija kusharaho abazaana 8. Mu nkambi tulinamu abazanyi 2 neera tukyabagezesa, tusuubira okukendezaako nga wabula ennaku nga 8 tiimu etambule, then ezo ennaku 8 tuconcentrating ennyo ku abo abasigaddeyo mu bifo bye bazanya. Omumizano ehererukire 2019 mu Rabat, Morocco, Uganda ekahenderera omu quarter final kandi omwaka ogu neija kuriitana n'amahanga agandi 10 agarimu Ghana abatebeekanisa, DR Congo, Mozambique, Cameroon, Morocco, Algeria, Zambia, Mali, Burkina Faso hamwe na Angola.